Alhamdulillahilladzi khalaqana li'ibadatihi wa asbagha 'alaina ni'amahu zahiratan wa batinatan linashkuruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Manguripun Allah Ta'ala imantunan na ayam begayan tanus sa makam peta usayan na makapantag sa giyang kaiya al-hikmatu min khalqil khalq yang pagan ya dars fi sagian kaiya tauhid yang antun ay ungangan dina hikmah sa kiadna siko kaaden manguripun Allah Ta'ala giang kaiya hikmah sagian ko tua kiadna siko kaaden tigian na fa'lam rahimakallahu ta'ala anna Allah ta'ala khalaqal khalq liya'budu wa la yusyriku bihi syai'a. Takikangga sa ginawang ka kenalang kay kalimukamullahu ta'ala mata nasunallahu ta'ala na inadun niyan so kaadun liya'budu ka aniran masimba suwallah wala yusyriku bihi syai'a wala yusyriku bihi syai'a nagudiran ipana koto sekanian samai tubuh syai. Sallallahu ta'ala na ayakateru yan sa isa Quran wad dalilu qawluhu ta'ala wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dia ikateru Allah ta'ala madadal mo nagyan koto hikmah sakiad na wallahu ta'ala sa iko mga jin agus mga manusia ka aniran ma simbas wallah tigina wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Yang kaya katur wallahu ta'ala na sa mialunya nai sa suratu Az-Zariyat ika ayatan ya ika 50 agunum yang katur Allah Ta'ala nana tiga nada iniadna kan kumanga jin abu sumanga manusia illa liya'budun inuntan na anak wiran masimba gina ni katur Allah Ta'ala mananya nana so manusia abu so mga jin padayanan dina pada kumanga kadno Allah Ta'ala na ayak ya naun Allah Ta'ala na aniran masimba aniran maswaswat swallah giang kaya irsada tu dars giang kaya ditanu di pangadien na sumanga turuanian gunana uanian na paganerun na ala ghayatul uzma allati khuliqa min ajliha al-jin wal ins hiya ibadatullahi wahda etige na antap hadapa mala so ini adun si iko para si sagiang ko to ini ajen si iko manusia udina jin agus mga manusia udina manusia nagiu to so kasimba si iko Allah Ta'ala isa-isa giu ti pagana antap hadap tigina al-insanu lam yukhlaq fi hadhihi al-hayati biduni hadafin aw ghayatin yas'a ila tahqiqiha. So tigin so mga manusia na kana uba inad na so manusia na daad na si sagiang kaya kau yug sagiang kaya dunia abada hadap udina abada antap. Samo tu na tigin na udi na da antap pakai penggelebek sagiang ko tu anto ni bana anto na sampai nian sagiang ko tu hadap. Tigina man sarafa syai'an minal ibadati li ghairi llahi kaddu'a awiz zabah faqad asyraka billah. Saat tawatigian
abang keringan yan gira-gira niyan sosai apad seko simbol asala kau sekon lah lagi dia na lagi duka pamangane mamangane ka sa sala kau sekon lah ame gegai budina dia kegega supaya mangane na kaun awi dhabah udina giang gotoa kapanum beli so umbeli naga giang gotoa pangangayaman lagi du kambing udina manuk dina giang api antuna dina sumbeli insa sala kau sekon Allah Ta'ala nagi itu na sabna ramyaka panakoto ketina awi dhabah faqad asyraka billah na sabna ramene panakoto nian sonla wa idza mata ala dhalika fajazauhu jahannamu wal jannatu alaihi haram ame tige nako sakanian nana miawapat udina miatai tiari ma wallah udina na miataling umasaganian malakal mau tagi tu galibukian apa pemangan ni sasala kau sekwallah lagi dugini yang dikapamangan ni seku mga aulia amia matai udina suka pemangan ni yang seku mga tonong udina pemangan ni seku mga syaitan ame gagaib udina seku pemangan ni seku mga jin besta migagaib apa pemangan yan asal kau seku Allah Ta'ala nagi itu na sabenara pada kun sagi yang goto panako tu dina mene panako tu nia swalla na opo ono nakapata gia kapatai nana sakanian na edna belasian na suka narakaan na suka surgaan na mia haramun sakanian wa gia goto mga tawa penumbeli adno to ira kwana mia ka kuasa tamok lagi dunia ka kuasa makina udina so pikles yang sana mga tamok nana riaga ni sa manuk udina siumbeli ni sa samu ta manuk ko kakagia pamago ko na anani atianon o samo tu na so kapanumbeli na katontan wa simbanan si kon Allah Ta'ala opono tu di mulaula manusia manumbeli sa sala kau si kon Allah Ta'ala na sabinaram ya kapanakoto opo uno nakapantagi akapatai na ayad na balasya na sunara ka jahannam na suka surgaan na miya haram sekalian so kata sukaturun Allah Ta'ala tigana innahu man yusyrik billahi faqad harrama Allahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lil zalimin min ansar ya katurun Allah Ta'ala na tigana mata na ya asatau ipanakotun yan suwanlah kau tu faqad harrama Allahu alaihi al-jannah nasab nara hiyaram wallahu Ta'ala sekanian si surga wa ma'wahun nar na ayadar pa'iyan na sunaraka wa ma lil zalimin min ansar nadakun bagi enu mga darwaka mga tangannya ya apa makatabang no samono to mangorip non Allah Ta'ala kaya sabutan tanu agian kaya marapantag seko hikmah udina hada pakiad no Allah Ta'ala seko mga manusia mal hikmatu min khalqil khalq wa mad dalil tuna ko ni hadap hikmah kiad nako kaaden nagu to na dalil to aya hikmah nagyang ko to kasimba tanu si ko Allah Ta'ala aya dalil nagyang ko to katurun Allah Ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun gian kaya al-akl wa syurb la budda minhuma fi hadhihi al-hayah fahal khuliqna min ajlihima so tiyan so kakan udina kainum ugu kainum na kailangananan ya gian kan nakakan nagu kainum si sagian kaya kapegina tau sagian kaya dunia kailanganan manusia na ino baya kiadnar katanu na bapantag sagian kan nakakan nagu kainum na esembeng na kena ka ayamataan nana ayaki adnar katanu na pantag sa simba si kuang Allah Ta'ala na igira kumyangka para sa pisusuat kaswallah na nagiang ko to kaya kana kaya kainom ka na padedno to sa simba si kuang Allah Ta'ala agiang ko ta kaya pakaw kitangkaon si ko kakan ugay na may paman ko aya kaya kana ka udi na kaya na kana haram na ka to so kaya pakaliw niya nun o sama na mangurip ng Allah Ta'ala na nagiang kaya mga peday nagi sumaka pantag sa giang ko to mga pakaisya yang tatikan akmalil faragat italia yusamma man abada ghairullahi musyrikun wa iqabuhu annar ma hukmul af'al at-tali idza surifat li ghairillah antuna kuni
hukuma na gian kaya mga gelbaga pagatalingo maigira a miyangira gira isa sala kau si kwalla na miya bangkering sa sala kau si kwalla lagi duka sumbayang udi na kapamangani udi na kalak udi na kapanumbeli udi na sokatewa na gian na bersta gian kaya mga simba si kwalla na bersta gelbaga na yung manusia na mimbelu ya antone ni bana kapanakoto na giang kotoa minggel beko na mimbel ya pananakoto panginta kon lauta la adna mianguna tanu sa giang kaya darstano gutano kaya sabutan pia so hada pakai adna rakatan wallahu taala wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.